Ini hang ni subha mulum malah habisnya surok basniu. Teh habisnya teh petrol black nan ya. From buying booze in black to buying petrol in black. Bisa tak? Pelik ya. Ha. Ni siap pas gas ken gas ni tak abang. Oh, tumpang dah surok. Oh, dia kan ni kasih mi megang festival ru. Kemulong cherry blossom kan. Kajing sini surok sini ke belah sebab pelat. Oh, terus tu warni corak very horrible. Prediction angam, bad road leads to good destination. So we'll find that out until ni apa yang ke spot. Mentang apa ini hawari cora mentang ini ada parking ki baik. Surok telah naik keren. Surok teh was lah. Wari cora government should do something like for the road lah. Good morning EP brok hot kini di day 2 bangisa asne sport garo. Nang ni na campsite mentang lai ke ai. Nang prepare breakfast ai te nang ni haban le stage sport wari chora. De na wari chora kum tu pat ngin ladam. Ni haban le sport tura. De natura hang te preng haban nya ras bha ngi haban nya lit kloy namar ba. Sa another 100 plus kilometers ai bingi haban ride nang ni sthe. Ni haban poi kloy stay ngi haban nya shat ya tiu ai haban ras properly ai. Namar ba lasa ni haban le ka concert mentakan ni ka campsite ka jongi ka de ka aganma ni aganma wari na aganma mama kirik dang penkut ya ka baik kini ki baik si jongi bangi awan menen nya ka ba ka distance ka ba kumba 100 km se ka surak usni ubat dia kan ni ka baik ka jonga ni i blok kenjan saddle steer nga pendat kenang banyak dia biar hang ni dang pakai peleng peleng badan nak kasih. Anda di mentah for breakfast ni nyabam dah ka peleng roti. Anda roti. Dah. Company Fisia. Ni ka surok basni nang ni menen baklam yo ban share coba Fisia. Ini hang ni subha mulum malah setengah tokan ni lah i surok basni yang pi dang dap am petrol. Kanu diang. Sathe menen. Ngalai dieng 4 ki le lai dieng dang ya sa 4 kilometer ai. A few moments later. So kini sia hang ni bade scooty kamda he fuel ka tangki capacity te ha banyak the petrol black nan ya. Umrung sendan hira tu. Bapak ya terkadang tu bapak ngasih tu. To kan. आस्ते-आस्ते हो जाएगा कनु तू सिजक हाँ स्पार्कफाउ From buying booze in black to buying petrol in black 120 Tapi yang kapal le sarak no tu datang 120 20 I don't have 20 karung नहीं है 20 नहीं है 20 नहीं है aha Susiir mensia menamar bayo kajengai petrol pom namar bangi habia off road baik mentah 60 km sih le yo skumnomno dan complications pat le salia Hai ab nonton hai apa bridge Oi bhai dekna ni number plate ngam itu syuk lihat
शिलोंग से शिलोंग से हाँ वारी चोरा देखने के लिए हाँ अभी रास्ता दूर हुआ क्या क्या रास्ता दूर हुआ इस तरफ पहले गया हाँ नहीं 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 इधर खाली पेट्रोल के लिए आया हम वापस उधर में जाएगा हाँ अच्छा थैंक यू माँ Which bridge? Nang ni na cici bridge na. Oh tidak Wari Chora. Let's go. Kita wonder kita lihat let's come on. Entah. Be gini sih anak din. Ni siap pas gas kenjar ni tak abang. Oh sudah lagi ni. Oh, tumpang dah surup. Ya ya. Ni kini balik. Hah? Oh, dia kan ni kasi Megong Festival ru. Kumulong cherry blossom kan? Ngamtip finyi ibahan yang ni ke kamera pada kita kisla kita senti balik bolong kum cherry blossom. Te sini segaro pre kili Megong Festival. Long umde uju usla pada uni di orang sentiu uni di sentiu balik. Ahit kebaik. Kinuan kini kibaya nyabat balik roak te mentoan man sini. Orchid nadure. Apa dia? Thank you. Ni siap padai tayar. Oh, the road to Wari Chora is very horrible. Sementara kan kini kalian tiap stage po Dombe Wari pang jaket seni patulun seni worst combination man-mannya baik seni kumnya natuna bridge man aduh hangnya kedai tang 100 kilometer tang sobra kumbalanya ala 10 kilometer surak kala sni over prediction angam bad road leads to good destination, so we'll find that out until ning apa ya ka spot jong katai ka Dombe Wari satu lawan. Ha? Boleh picimur. Kau kerja ingat tu mentoy na lipit kai. Tika ni kari kata ka sometimes bad road leads to bad destination. Kini ka Dombe Wari kari ka bad destination. Kau maka jebok plat ko kami tenak hira bencongkai benyecil benyepet jeruk namarba. Ni habia bear tak deka puarte ni bah balik. Ya bino aspa Wari Chora. Mentang la apa ini Wari Chora mentang ini ada parking ki baik. Te stage kemat kita yang le ya katuka entry. Tamalatkan pat. Mana melatkan. Melatkan nak kata. Somno bak kerek katuka surak mentan. Surak telah naik keren. Surak teh worse lah. Wari Chora, government should do something like for the road lah. Otherwise ini rekom at least ben promote dekat tourism hab le ai surak kamtam. Ben kong ai kata. Ka dai bah kata le. Ngate ngabiang baik das ni na da bah ne. Ka jing sobang kalau baitang melayu nyak bat abiang. Ka jadi right off road ai. Apa cakap parking. Untuk surak mentan officially right kai. First time. Move mentah saya Wari Chora dan ya di Syai Syai. Sendiri tu mah subang lah yo. Bun. Ni ka surak ta lah. Nak kampro. Lama cisin lah kampro next try. Ni ngasu menyenyak bun ni off road ada man banyak surak bahar ni. Ni
Mene kat ar kilometer imat na po Jakasa hadu hang ni kat ar kat 20 kilometer so malak cover la shispa san po aslem ha ar kenta perkat fi sniu plak surok ngi ha banyak ar kenta tang na po Jakasa hadu hang ni tar badai tang kat ar kat kilometer si ai idan ni ikong barang percet magi ni di pej magi di bang ha basyat beda kadeng oh lên Maggie bên này cả na lên Maggie अच्छा कोई बात नहीं भूख लग गया तो post app luôn tăng 15% ai try ngin no la da thaj plus ni phong na kani ka patlon nya baj kani ka ba di dekat sini ba khiam ai ka bud ru ni mama sandi basla le ong keliang jan ru sela manta cat apang bekas hap kawit jong kani ka patlon de la bang la sukia le ngapang kho siu le Thế là bending katu telah ada ban pangkok sih. Oh, bos, sebelum kali ini muter gaya tol re. Kabur de kawai. Buat kablok bang. Chalo jaga no la abang baik ni teh. Oh, dari. Oh, la dah jot kabut. Oh, kejat doang kila kenyu bom jumlian re pan ni. Shit. Ni lah kenjuk kok siung ah. Oh, lapoi finally. Waricura. Gue. Tabla juti ni. Oh, dia mentai lai song ni hapo ka leng bat kini ki brothers. Ni ki bapendek ya kabut. Ni kani kita ka Waricura. Oh. Jack, come back. Bahut beautiful eh. Sasalan nak tudung film yang lama. कितना दूर है उधर इधर से 3 meter है 3 मीटर 3 मीटर 300 meter है इसलिए तो हम सोच रहे 3 मीटर oh long badan sejak pareng lah kan itu kenapa hai Pablo Kalengkino nya pemplasa sesama menang syur Ini mati lah. Padi lah cik lut